Ya, ele tua. Ole vaenga lo no lua lea te fia talanoi le fiafingei ole vision ma le mission. Now we know ole kako vision fai tasi mai ia every person in every people's group in every nation will have the opportunity to be a disciple and a follower of Jesus Christ. Mission to go and bring people to Jesus Christ as membership in his family and to develop them into Christ-like maturity through the word and the work of the Holy Spirit and to equip them for their ministry in the church and life mission in the world in order to glorify God's name. Now this is not an option, it's a mandate. A kaula le mandate o le fato nunga na mai le tua ele fai e se mga kosis. Me vole te famanato te tato ai nga tai. O le kako visiona o le kako misiona e fa pe nga o nga I umma I ai tato fa I unga fa. So 9 reasons why mission is very important. Number 1, mission determines the ministry direction. O le mission a ke fa pe na o na ta mai tato le me ka kaunga ko. If you don't know where you are going, then any plan will fail. If you don't know where you are going, you might end up somewhere else. Me vola nga le ngo fai le misiona, ma le visiona le kalesia, ale worship center. E nga ia ma fai ona tai uma ye tangata le ngaluenga e fai de tono le kalesia, fa to nu wai le visiona ma le misiona. Number 2, mission formulates ministry function. Functions questions. What are we supposed to be doing? What function does the mission exist to perform? What is the primary thing that God has called us to do? Melalea e te tauna malama e tatou. Langa o kako ngaluenga po kako ministry e fai te tonu ngaluenga ministry e fai. E alanga fai ministry nga inga ia mafai ona fatau nu o aile mission male vision. We don't just do any vision. We do what we do in order to fulfill the vision and the mission. Number 3, mission focuses the ministry future. We have learned that every ministry must ask and answer 2 questions. Question number 1, direction question. Where are we going? Question number 2, the function question. What are we supposed to be doing? Both questions address the ministry future. Me ho ila le te tau na tatou malamalamai, ile kako visiona mala kako misiona, o fesili e lua te tau na fesili a ase ke tatou. O fele me le kau ke o nga i. What are we supposed to be doing? La kako me ka kau fai. Lango I e fa penganga address ai le future o le kako ngaluenga. Malamalam mai tatou ne me ka kau fai, male mele tatou te anga I ai. So whether the direction question is asked, where are we going? We are supposed to go back to the vision and the mission and discover where we are going. The function question, what are we supposed to be doing? Now, in Philippians 3:13-14, Paul is saying we must look to the future, not live in the past. Se vai tau me whamule mon. Pe au soi, o te le manatu o maua, a le me tasi o te whaia, o te whaangalo-ngalo I mea tua nai, o te momo e puno wa I fo I mea lo manai, o te tausisi atu le whailonga, ia maua I le tau ina wala awina ia au mai lunga le atua, ia ke riso Yesu. So Paul is saying to the church in Philippi, Paul is saying, kau ke le mangaku I mea o kea. So we don't talk about what we did last year and what went wrong last year. What we are supposed to be doing is we direct our focus in the mele kako ye kai miringai kako mission male vision and the 2 questions that we must ask: where are we going and what are we supposed to be doing? Langa ale mafai o kako malama I fesile lua o kako fa purusala lau rola ia lea. La me linga fai kako cell groups for discipleship purposes. La me nga le mga mianga tena ap kako lokula sa
Inga ia watu le upo le atua. Ai se ha, pa mea ka komisiona mai a, to equip them for their ministry in a church and life mission in the world. Lan mea lenga whai ka ko leadership trainings, e alang whai ka ko leadership training o le ha, to equip us. O le whala velame, ko o kele o tangata, ele malama il mafuanga, ele whai mea, that's the reason why ele ka ua ia ki oile mea lea. If you understand what the vision and the mission says, that's the reason why we need to commit. La mea lenga kaun committee le kale sia le evangelism, le au mengo tangata il whaotang, ai sia wha mai ale le visiona ya. To go and bring people to Le ai wha Jesus. mai ale visiona mai, every person in every people's group, in every nation. So that's the reason why we do evangelism. That's the reason why a lenga whai ka ko outreaches. That's the reason why a lenga whai a men's ministry. That's the reason why a lenga whai a more women's ministry. I say, to equip them for their ministry in the church and life mission. O ka ko mea la ia whai, e lo se fia whai, e lo se fia manga o se kanga kai whai ngi training mo, e a langa whai mea ia kau ke whai a ongo le ha, o le whai mai ai le ha, le missiona ma le visiona. Ah, yeah. The direction question and the function question. Number 4, mission provides a template for decision making. Our dynamic mission not only focuses to the church's future, it sets important boundaries. It determines what the church will do and what the church will not do. Mission provides a template for decision making. O kako decision umalai fai, e fai kako decision ai sia, e nga ia focusa i le missiona ma le visiona. Mission help us to say yes to some things and no to others. Mission statement should tell you what decision to make and how to act. O longa winga la, o kako ngā luenga e fai, pe fai ngā kā, pe fai ngofia, e ala ngā fai ngā decision, o le kako missiona ma le kako visiona, lai fai mai ai. Amen? Amen. Now, the first thing to decide is, what is our mission? Does this program, new program, enhance or detract from our mission? Longo winga la, o iko ki kilo ai, o le ale, e contribute il proclame le fai, i le visiona ma le missiona, fai. E le contribute, a le fai. Longo winga la fa pea, o le kako ngā luenga le fai, o le fa evangelia le la fai le sa, e ala nga fai ngā mea, e feso soangi di kako visiona? Yes. Le ala me fai? Fai. Amen. A fa pia o leo la tatou ngā lulua e le misiona ma le aonga i Samoa. Why do we have to make a decision? We have to make a decision because it's part of our mission and mission. So o kako decision lai fai, e le fa pe fai on va pe, manga ia fo ia fai dem. Manga ia fo ia fai dem. Manga ia fo pe fai skako me le. Manga ele ai, e kau ke va ai. E contribute le nga mea i le vision ma le mission. A fai ele contribute le nga mea ole a fai le vision ma le mission. Ia e siri pe a fa pa fala. So, mission provides a template for decision making. Number 5, mission inspires ministry unity. Po le ala le ese o tatou manatu. A lava le mea ngai e iai lo fina ngalo. E o le ministry, o le mission nga ke inspire inga le kaku o mai pakas. Ai se a, langa a tatou leo mai whaatasi le ma whaina whaatau no le visiona ma le missiona. In John 17, verse 2 to 23, el talalea a Yesu, I'm praying not only for these disciples, but also for those who will ever believe in me through you. I pray that there will be one, just as you and I are one, as you are in me. O te talo fa pitoa lea Yesu na fai mo le ekalesia, that people will come together, because he knows that the only way to accomplish any big thing for the kingdom is when people come together as one. Mai la pole ale ese o ko mangaku le ese o lo fina ngalo ngai. Ai ala tatou mai fatasi. Ono le a o le tatou visiona ma le tatou missiona. Yeah. Number 6. Mission welcomes helpful change.
Expect changes, though it's not easy to handle. Ya, lang fai swinga ele va peole. Ngofo fa le fia sui se me ya sui ele ai. Lang fai swingo ngi mea. Ai sia anga le yer ka ko mission mal ka ko vision. O longo winga la swinga la fai lang fai swinga nga inga ia fa tau no o ele vision na mal mission. Ya fa la vela isinga ka ele fai ngo fie tangata na to heno linga nge me swinga. O isikanga ka ia long swinga o makwa fa ali ia. O la ofisiri. Afa apea e whaingi suinga a ele contribute kongo le vise male mise. A ungo le whaia fose suinga. I remember a lot of times lele langa viliamu, yeah, and then we kind of share, and lele, and I a sharing a fight. Let's not change anything Viliamu did. Because everything that Viliamu put together was for the purpose of the vision and a mission. Or we are for executive, do not change. Wisdom says, don't change anything. Because everything he did was for the purpose of the vision and a mission. La mele utato titelo worship center le ai maseme osuia. Mai ar komiki carry on. So lela titelo the church is going to the next level, and God is blessing the worship center. Amen. Yeah. Fa pe for swinga e o nga swinga e le fa pe swinga ho fa pe se mele ngai. It's just to enhance the Amen. Ya, e foi lá ngai swinga lai kingo, but nete fai la onga ma fona fai na swinga ia mi taile fatonu le visiona ma le misiona ia e fa pe na ona ma fai ona alau ia le unlimited or kako resources. So na swinga lai ti na fai. Yeah, most people do not like changes, but sometimes changes are necessary in order to fulfill the mission. Changes are always challenging to handle, yet it can be an opportunity for growth and as well as dangerous time for the ministry. So be prepared to be confronted by some problems. Number 7, mission shapes a ministry strategy. Mission addresses the future. Mission addresses the future direction of what is supposed to be accomplishing. However, it's a church strategy that supplies the framework that actually takes the church to its desired destination. Ka ua la le mea le fai, ole ala vale me fai e kako e kalesia ia fa pe nga address le future direction ole ngā luenga e kusai ma le fasino manga le visiona ma le misiona. Amen. Amen. Number 8. Mission enhances the ministry effectiveness. A well-focused mission always leads to success. Well-focused mission. Ono no winga la kako misiona le kako o mai le o umana mai mo le worship center kako misiona kako mai we're completely focusing on the mission. A well-focused mission will always lead to success. O winga la kako kilo koko ala va le misiona le o umana fa atia mai mo tatou o le meana na te ia tatou. Na te whasingo mea ka kōru mea kango. Kau ke le whoka reo lava le misa, ia misa lo i, misa yo. O le nā mea o, wauloa inga, e kaua i misa lo antanga te le lotu ma vivesi le ka le sia. Wauloa wālanga vivesi le ka le sia, wa amakanga stay out of focus i le vise ma le misa. Ia, kau kua ngā ma o i fwere le pia, you as an elder, whaamule mōne. Your job and my job is for all of us to refocus umale loku le mission ma le vision. Wenga la tatou mea umai fai e whaka kau umakako ngā ruenga e fai le mission ma le vision. Amen? Amen. Aua wakau ki o ese la le mea ngā makalonga misa. Misa i fo lea, ia fuki i fo leki ngā, le uro leki ngā,
Fai fo le kala ia la ko ole finga kala e ku ka ko mission mal ka ko mission o inga unite ka ko. That's our common grounds. That's where we come together as one. Amen. Amen. Number 9. Ya ba ba uma va via. O leva ngai le ko viva long mas. Mission facilitates evaluation. Constructive evaluation is a necessary part of our ministry. Ele ai fo senga luenga ele ka kau o nga fai e se ka ko evaluation. Yo e o le sila ka ele fi fa longo pa fa ele le me yang fa ka usanga le ki ngai. Ya wa fa ku lo kala nga o se male ki nga ngai vai me la ka wo ki ko di ai fa me ai o ele. Ya ele o le mafu nga o le me le evaluation. It's not to criticize you. O le evaluation hole. It's just to see po penga effective ka ko me nga fai. Pe yang swing o ka kaung ko fa ka usanga e nga ia enhance ai ka ko ai le va pe o fa ya ko le wo le ya me la fa pe la ya vai mala ka wo ki ku so le fa mai le ai o le constructive evaluation. Man. Yeah, for example, kako ngaluang fa evangelia. Did we do well last year? But honestly, did we do well last year? No, we didn't. Aya kako minsi. Ko kele also afa yakun mafanga kama ele mai afa kun mafanga kinga ele mai fo disi ba. E pi fo le ka we ki you as a leader and as an elder and as a pastor, you must understand you're supposed to be the person that stands together in order to fulfill the mission man vision. Ele se makafa yo ingale ale o ka ko le focus ava ko ka stay focus out of focus here. We need to bring them into focus. Ai le vai ku amakanga out of focus lo au ko out of focus ko foi ma oi a sunga le alta. Long winga le ka wanga fa ka ko evaluation, even you can evaluate yourself. Nga mai lo ngalu la tausa na le pe na fa le na so roi o fia ele tu ele me sa fa last tausa po le fia ele tu. What do you think? Let's say fisi lo nei pa mai pen fia mai ele tu pe le ai. E fia ele tu ya o mau me sa fa. Why? Constant evaluation will help us to see whether we are hitting our targets or we are not. O winga lai mga biya lo fai mai ko kilo. How was last year? Was it good or was it not good? Yeah. Ya ele fa pe la ole fa. O ele fa pe o lo le va ai ku me la fa ile ai ngai malo nga lue malo ale malo nga lue malo si so malo foi mo ele si so. Ele ya lo kanga o ia fa la o assess me mai kilo fa 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 fa. To le ale ku langa nga ele ka ko vision no ka ko uma nga sentu mai ka ko le tua e kofu ka ko ma le parte play esa e fu fio le vision. So the mission is a mandate. It's not an option. Confront issues that are hindering our progress. Le ase issue ke loa o lo hinta il ka ko wo luma. Ia se tal no mai. O le angi issue ko ke loa le hinta il ka ko wo ngai. Yeah, lack of commitment. No read the Bible, no pray. Ke lo ngai ke lo le ia ka ka wo le ko ka kalo le ko fe kauso ke lo le ia me fai. Wo le to ison nga passion wo le ali. Ai ke longo fia ka ka lai longa passion mo le ali. O ka nga pray because o lai lu e kuspa o lai fai kau kuspa o lai ka kalo lai ka longo ile tu. Ai ke lo le ka ka wo le songa passion wo le ko fai kau kuspa. Kama ko le ke fiu ke la mo ko ke ba ko ese ala pula. Ke lo le wo le va nga okila mo fo me wo le va nga le se me. Le fai kau se kuspa ia le ka kalo. You need to confront the issues. If the issue is not reading the Bible, you need to confront that issue. As a leader, you cannot minister to the Lord with an empty head. You cannot minister to the people with an empty head. You can't give people knowledge when you don't have knowledge. As an elder, and as a wife of an elder,
kako uma e ka kaunga makwako mit lava le mele. Prayer. Amen. Confront issues. Nale issue la le inga whapenga. Kango le confront. Ava pe fo issue ho le o lo whai ama e mai asiasi o ele. Whalele le kala ku ile ia confront nga issue. Ya pole ala wale mea ngai kau whai ma ya kango e confront. Be cruel to be kind. Ole wingo nga fa opunga. Be cruel to be kind. You need to be cruel to yourself and be kind to yourself at the same time. Amen. Yeah. Kakauanga yaile le kakauanga e fatanga se space wo le mafai onga e constructively criticize mea like e loinga kakaunga improve. If you don't improve in those areas, yeah, lack overlay kako as a ministry and as a church. Afa pe yegi mea ele le layer kako. Yeah, tomorrow I will want to sit down and give you some of the things we need to confront. Because if we don't confront that, yeah, we will never improve. Our destiny will be somewhere else. Kako kaunga fo ele later unga pe ale confrontinga issues. Amen. Yeah. Yeah. God bless you. Vai de vave a. Ia le tua.